snail, hard as a rock. Zdravo svima ljudi, dobrodošli na moj novi video. Evo kao što vidite danas igramo Brawl Stars, samo nije bilo skoro 2 nedelje, a možda i više, ali eto, nešto mi je malo i muka da snimam se to jer još uvijek nema, evo, tek kako vidim, tek imam 4 pratioca, ali evo, doći se da snimam jer vidite ljudi, nekako je tek početi ko nema puno pratilaca, ali onaj ko hoće da skupi puno pratilaca, on mora snimati što više videa da bi iskupio pratioca, tako da se odlučio da snimam, da ću tako dok budem imao više malo pratioca, onda će videi biti redovni, što da vam kažem. Redovno ću snimati to. Gajmo mi sad da ja pokupim ovo i da počnemo da igramo ovaj Brawl Stars. Evo ove pice nisam dosta dana kupio ljudi, pa sam onda zato dobio ovih dosta pica. Inače da sam kupio svih ovdje, nego nisam odavno bio na Brawl Starsu, zato nisam ni kupio. Evo ovdje stavljamo zakon, kao što vidite. Idemo ovdje. Još ovo da počne, da počne vidim ako mogu nešto kupiti, ako ne mogu, da nisu ljudi da počnem snimati. Što meni snimam da igram. Buenas noches. Ovo je stvarno nešto novo ljudi. To je svi za ovoga. Jok, ništa ljudi nema novo. Ajde ja se počnem. Samo dobro. Ništa ljudi, da počnem. Samo čekajte da dobijem mapu. Nije obogači Sema. Čekajte da dobijem. Evo, sad ništa ljudi, počnem. Aha, ovaj bok, nekako se ne zove s one strane, ovo ljudi kad uništimo da dobijamo snagu ovdje Brawl Stars. Ja mislim to da ne svaki dobije. Aha, sve mi dobar Brawl, samo je ovo mana. Da nemamo više, mora skroz na dobiju. Pogađamo ovako i ovo u blizini. Čmeta mi u blizini kad imamo ovu vilskovu što bacamo da mogu lako da upijemo. Ja mislim da će ova partija biti laka. Evo, lagano završila ovu partiju. Ja ništa ljudi, sad sam odabro da nastavim.
for an argy-bargy! Kiss me much! Nice one! I'll give you that! Oh. I'll bring you all to the punch! Ma stavo lì, ti ho visto. Jukes. Znao sam odmah da će on. Jer je moj prijatelj zvuk kad vidim da ako sad uspijem nekako da se izvuči. Da ko ovoj rund pobjede. Time's over, kids. Feeling groggy. Šta je ovo? Ja, ne, moj drug, ali džabe, ovaj ovdje ima snage. Ovaj 7. Ne. Ništa, ljudi, ja mislim da... I ovu izbudu sad. Tako ovo znači ljudi bude imao više sreće. Sad ubio. Ne, samo drugi nema više snage od toga smo pokupili pa da vidim da ako nema partija bude sreća. Mogu to nekako da pustiti. Nema ovama šanca, nema šačice. On samo helpa još više. Kako napada ovdje još sreći. Skoro da samo šovali ste prijatelje, ali ne reći ljudi su sam, ja ne znam šta mi je jednostavno ono od prvoj sam partiju uspio, ovo sam se ne da, ali nema veze ljudi da ako uspijem sad ovdje dalje. Time to show the kids how it's done! Skoro sam onoga trebao da ubijem. Sam je malo trebalo.
Nice one. Znam da ću vidjeti. Nice one. Vidite I'll give you on that. baca ovo. Ja poruku da čovjek ne može vidjeti. Mari, ja se zaista ne znam učinu ovu partiju. S pobjedom završi. Let's go beat up some bots. Throwing in the towel. Ja, partija ljudi, zagubio je se vidi. Ima li tu gdje igle? Jako je, Time for an argy-bargy. Kidney punch. Proper Lloyd. ja sam došli skočiti. Rere vodi ljudi, dobro. Znači ovdje samo 11 pehara, a evo koliko već igra.